enala puchi janhulu eso brolini etanichi idmismi aholakji dargalambo Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu me Buni Lok Sabha MP Tapir Gao atugane Medilima ne Union Road Transport done Highways Minister Nitin Gadkari go Chorwa bane Arunachal Pradesh ma echaho ayach project de ajiga jima rumi khaga eko bando lakega ne a rumi ayuwa ma center me arojina laiba ma ho Gadkari me atu ho laina da la hoga West Bengal mache TMC leader Angraya councillor panchayat member done MP MLA la prage Maurbe Bushi imume impakhi ajigala wasatala ne India mache election commission में रोजियाना लातेगा बचा है कोलकाता हाई कोर्ट में तागा बदा आओगा आर रोजी में इजिला कदा आजिला में मां रोतेगा ने बोर्ड हावे राइट ए हाईवे अगाजिबुदा ने कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने जस्टिस पार्था सारथी सेन अपेला बेंच में लगा ने इलेक्शन कमीशन ची ऑर्डर एको बे स्टे अगा बदा आओगा Boniniga Nagaland Mukukchong Municipal Council Shopping Complex Anyundo Amru Husuge Mem Ondo Kini Pia Idone Ekisha Ondo Manga Echuchu Atoga Badane Atikochi Azagame La Hoga Asama Boniniga Aranyamayaga Imuge Shiba Abada Ahoga Guahatimane Maha Kilometer Malo Kamrup District Chaigao Antikochi Mea Agame Bihu enaga ma imbeji maho arunyamaya done ayozane ashimbo ndongoma thutegane deji do asimbo harume duzane jaseba atugala da la hoga Assam Guwahati ma buniniga machi brumane imuka so masabachi ithu chiandaga nada ne police me la hoga Akhtar Ali laiga anyu iyunu imuchi ithu hai Basista macha phane chigana maho asim kolita che datal para macha phane idone asuru anino payal nat che itu hai maligao charali anando che macha go kamane chigana da la hoga maho echaka so hoya lebacha inamali ni machini ngamataga bachida la hoga ishi huaga Manipur ma Buni Ukhrul district Sinkai Thai Atikochi village volunteer imuge Arumi Yame Oka Bada Ahoga Tenga Sung Rong Sung Laiga Asuhunu Ai Mohe Angasha Brapama Otega Bache BSF me Tamati Hachigane Ukhrul District Hospital Tamakoma Gita Doga Bada Ahoga The coordinating Committee on Manipur Integrity Kokumi Laiga Organization में आचार्य गवर्नमेंट को चिचगा उगाजिम दा लगा ने चीफ मिनिस्टर नंबर दोने एमएलए नंबर ला प्रगे कोकुमी में बीजेपी लीडर नंबर नुकुगा ओदा ला होगा बुंतालिची डेवलपमेंट जो मंबो एयांगो आतिकाचा से तो ला प्रा थीरा आचोबा बुबुए Arundagada ne Chief Minister Pema Khandu me ahani Medili mache India International Center mane program ke akhaga mache jaba maho laibada ahoga ajipo niti ayog policy ajia development jonia done ikisha arunda imundo me jorga Arundagada ne Chief Minister me la ongbada ahoga Artificial Intelligence AI chi Arunachal Pradesh antikachi ngipuya atu teoma Jambega Udala ne Arunachal Pradesh Machi National Health Mission NHM Harume Wadwani AI go MOU Ambwatega Bada Ahoga Ali Jarga Ma AI chi TB Mingi Malogic ni Minga Tute Apugia Nani Adone Elobrachi Mingi Atuteoma Janega Uda La Hogane Wadwani AI me Tamakonjaya Stapanambo Techno Azomane Argauda La Hoga Pharmacy Done Ikisha Amaya Tachi license Ajapa Ajihauda La Kipigane Pau Gajapa Ishi Tomatoega Asuna Sunu Devujit Sarmalaiga Assam North Kimpur
district machi imuge Nahalagan police me Assam Biporia police station machi go aroga gane rotigala dane Nahalagan SP Dr. Nelam Negame La Hoga Ame Eternal Capital Tikachi imuga ne Pau Erotapa inu Ezarka Anyaho Kaso machi no Tupiam machi aha etala puchi ho machi ni hoane Assam machi Pitagori Mazgao Antikone rotigala da La Hoga Inimama India machi pau amimia taga ma buniniga leba India machi pau hai America machi dollar pau go atomaji ga ma asaru kani pese amimia bada ahoga ali amimia taga ne echaho America machi dollar pau pragama India machi pau kinyo prasodo ne kapru yu pesa ma khaga chahe lelia dollar pau pragama malochi logica bawshada laga Arunachal Pradesh machi kurunkume Lower Subansri Papum pare anjao lohitone Changlang district machi atika bragama abunyana ayambro arunyamaya oshada ne Itanagar meteorological center machi me la hoga etanichi idumismi aho alima on dobane ene athya ke ba jipajiga ba